Abantu baseNingizimu Afrika, igama lami nguMusa waKaMseleku, ovela lapha kuThando Nesithembu. Yazi ngiyahlupheka. Zonke iy'nsuku abantu bayascam abantu, bayabafraud abantu, bazenza mina, bavele baveza ividiyo, kube sengathi mina ngingakhulumi. Umuntu acaba ukuthi ukhuluma nami uMseleku. Gadani ku-TikTok, gadani ku-Facebook, gadani ku-Instagram. Akumina lokho, alikho ibhizinisi engilenza nabantu. So uma kwenzekile umuntu wakuscama ezenza mina, namanje kade ngifonelwa omunye umuntu lapha engitshela ukuthi hey, ku-TikTok kuyabhiziwa kuskenywa abantu ngenxa once kwathiwa mina ngifuna si-investe, ngifuna senze imali okwazi ukuthi amanga lawo, I don't do that business ku-TikTok. Yo guys, inene enkulu izikemazi zize nenye sana this time around. Molweni namkelekile nonke kwezi Chisabe entertainment. Andazi into ba ivideo yesingaphilena utata uMusa Mseleku eyikhupha especially to ifans zakhe baxelela into ba guys sanuhoya abantu abathi bandim ku social media especially pha ku TikTok na ku Facebook abathi baya trade guys. Not so long ago siye sabona ke uMakhumalo uye wavulela icala. Makhumalo Mbumbulu by the way, because lamntu waye 100% sure into ba nguMakhumalo lona wayemenza uba amthumele imali kwi-account kodwa ekungeyiyo ke ngoku ekaMakhumalo wathi sadibana sabonana face to face noMakhumalo. So it makes me wonder into ba how advanced are these scammers if they can even go as far as video calling you kuvele ubuso bukatata uMusa Mseleku. Someone responded ke kwi-comment section ethi into yokuba nami bake bandifonela banivezela ubuso bakho but ndabona into ba lento esithetha apho ay correspondi nomlomo nento wena oyithethayo as utata uMusa Mseleku who is on this supposedly video call you guys. So guys, please ndiyacela niqaphele because utata uMusa Mseleku is so emotional ngalento because kudala imehlela and kudala ebakhuza abantu. So yeah guys, must comment and zonibona on the next one. Bye.